nirmala kenyam kana diala kontin barwani lingwa seme kanor online TV channel kejen lara bana linge bana report mishala da jiwan kalia da national yu kajere ke South Sudan bana jalikel report mi be ke United Nation ke UNMISS bi konjo me bana jaling kadwa badan en chirek chikan wan kajere ke South Sudan gore no jin broader palpin kaling report na me ko dere ling mandan lero dere wika South Sudan bana jome bana janwa kel ka do badan en chajalat keja mi jira majidit gorje en wojin dere subscribe dere channel dere support dere notification bell dere jatwain ko mitega mishi bareda shamala shibageje bana jome bana jaling kel karon kine dangro jen dangro die chame mete kontine ci UN ala ji United Nation ci kala no shane iti shop ka kudang baro shakanak atuka nika paikel ka jomu chikana lat no tuka ka paikel wana ka jan pai bakel te kontine no kon wale shankaro ka pai baro ron kina dangro jan dangro de dich ala all the data stin chiken ke collect ke chiken ka jek kan ji UNMISS ke ji United Nation ka ta danen chirik chiku to jare wi ka South Sudan chiken pick mi shop ka kudang baro she can jek she ka liu rai wi ka South Sudan kan 700 people she can take den kana bat rai kore gonna to goal ban jaling kel mandana le ro gwasme ka jona ni kala gwasme ku kon la linga no take ne di shop ka kudang baro ti shiliu ka kore de to ka paikel abene ka pai bakel lo de kon larno chere mi ka pet dang bakel to kon ka pai baro den ke report dan jikan no right kon ka kwi January do know ala the highest rate gwade liuna tin long akani January waka March ala paikel waka pai diok ron kin dang ro jen dang ro di jen gwade dan to krik to wan tin long jikala ro ne gwada me kane shane ti shop ke janwan ne ti shop ke janwan de kono gor gwada me janwan okay ne ti shop ke janwan kane sha ka page ramacha page ramacha kep ko bom kane larno ke kane charno baje nang gwada me gorje de changara gor pingo okay ne shop ke janwan kine shop ko kor kon chol kor di janwan de bangwan sorry kor janwan de bangwan no kane di sha page na re which ka South Sudan 149 tisha page ke cha kep ko bom ken kane char kane ti shop ka janwan gwazame ne tone ne de janwan atine kane ti cha kep ti cha kapin kene ti cha dom ala netin kontila na kapin da dubde konsular no riga me lat kene jakamen ke gwar nyet kala kana to got kore chikan la ne ti shop ka janwan ti cha gwar pin cha jik no case nikien tin cha jik kene ti cha kapin ke cha dom netin kon tin chika je gwada dan de kore tikatin chikan jo me chikan la kene to go ne ka jen ron kina dang rawi jan dang rawi die jame to ka paikel ba ka pai diok ka queering tin diala kono chitu ka ne linken report dan e sha kono aji UN ka ron kina dang rawi jan dang raw ka ne ron kin dang rawi jan dang rawi de raw ron kin dang rawi jan daro news kan no laret ki pengnente konde shiliu wona kanete kone sha page and wona kanete content sha dom wa peg den kwene jana mat ka peg right content tama ka jaron kin dangro jan dangro de dich ne gwan mi sine ti ku dang baro shigluten chikan jomo shikana lat kane jaslo at pan ko chi peg mi shirgana mo shiliu ji human right shikarai tin gwasamene ji human right taken ke report mi chikan lat shikala da wona ne tin liu long kane ka jiwit ka civilian most people din contin but ka tek den tin liu godana tana korotin kane tin kon tin la jiwit kane shiga de ni ka shika police ni kane de ti kane tin kon la jiwit tin kan bas bang kane tin kon tin chi rin midi kan jike shi liu are
report manana jikene jek no kene teleme nang de nitin bane de kon chilu most of them kene ka civilian ci ji unimis ruac mo shikana latino neten naka na kene most people kene ke de ne SSPDF South Sudan People Defense Force Canadian Contin nakana long and tema kajan guasame ko recordan chikana gwar pinki report ikane jek no share dial chaka calculate again no shikala no namo ne de kona tika dwer kete nakana kani ke de ni SSPDF ala South Sudan People Defense Force ka joran ikan lat ke report mi kan lat guasame kene nene kene ala document cha report kene 86% no chero the rape ke 110% increase in civilian unalived ala netin kondi ya nek wa medan ka kor gwadedan dio je jan badda gud bakel ke 2020 barantama ci dorche wonika 110 ala percentage ndanen ci yede che jen ala kwa compare 2024 kene 2025 gwada me 2024 chup ni ala 86% kene ko in chilu barantama ci wonika 110 shipping di chajala bell la gwada na shaka compared figure ni am kana figure tamaka kana shika gwach cin wanne tikili long ka jar won kina dangro wide jan dangro wide deja to kontena kana shi nere kontin pekana ke kapana ka bom kana che jen ka 129 to 149 cases ala gwada dan kana te 129 antama che wona ka 149 ka dobra na sha compare ka jem anyok cha nyok laden woni de kontin dom kamen ke kap ko men pin cha nyok jen ka 35 to 40 munyo jen wo ala cha pegna che lelen no 35 ni de kontin dom ka men ke gwar nyet che wona ka 40 tamalo chi ron kin dangro jan dangro de ngwan ching wona jen lon ka ron kin dangro jan dangro wide di ka ngai kono no tem to kon ka fay baro ngot pet shop ka die jan tema ba ko lo ka 2026 so munyo da gwan wo shi rona me cha roda rep along ka jo mishalat gwas me shalat wo ka warab karwade la wujane warab karwade te ka ne ti shop ka kurngwan wide jan dangro badak ti shiliu no ka jo ran ji kan lat ner shop kurngwan wide jan dangro badak ti shiliu ka jibbo ne ti shop ka kudangro wide jan bangoni de badak namo wujane karwade emete ka ne ti kudangwan wide jan dangro wide badak one so ne to ka ne ti shiliu ka kudangro jan bangoni de badak ti shamu ka bot wa gor ka ke ji kotoria wa ken chi ne shop ka kudangro wide jan bakel percent increase wa shikaliu and winimi munyo odi ne to wan shikaliu gwasamone wa riune no wan longten content chi yigen jen ba wa to ga tikatin to man tikatin kar ere ko to to ne ka do bran chalat ke jen ke report jo gwasamen go rade yanaling ka tin kon chalat kan record ki report dung apanal kane kon lat kan ne to kontila jiwen to report mi shano gwasme mi chejek ba report chikan lare je ne dial kon chili rewi ka South Sudan kaneti kudang baro korodin ba report dung apanal dung jongle dung unit state kan kon la tel mi shalatin so I don't know gwa ran to record it but name agenda na shano maybe don't they will release any report again ko ba kula ngach Michigan netin kon lan wari chikan kala ru kala na jankan ji Equatoria of course ngai kon no cha ping di cha na ko kon but chikan agor no be can report kon netin kon most of the people in kon la report ya top ka jang okay and la kanate ganis netin kon ti lan wari longba chikan agor no be kan galat so ten challenge tam makaru den kudang baro jalan je anu riudian ka jang tandien ka ji Equatoria ka do bran shalinga je report dan de calling na me men chanong aji unimis ban ngode te report me ben ka panal ka unit state I don't know men we dan let ka report mo ka je ene biata kamal agenda na gore de nyoga yekel biata mai bye bye